Mihango ya kuoya maoni ma muingi nderetini ya kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua yambiririe wega ota uria igutanyitwo kaunti-ini no itanathie na mbere muingi wauga nduri na uma na uria mihango iyo iratwarithio na mbere, kwa sababu wale wabunge walikuja kuhonga watu, na kwa sababu hatuna imani na hizo forms, na kwa sababu walileta zikiwa photocopy, na kwa sababu hatujui ni ngapi wamesainisha usiku. Tondu maratathi maria twakora tukugaga ni maratathi mekwa marumaniriire undu umwe no twakora mena ruga ona itaramenyekana mandikitwo na maundu maingi mangi mena rangi wa blue mangi na miandikire akwa ni tofauti no maundu mau mothe ri ni turamenya amwe ni MP ara mararegana na Rigathi. Muingi uria ugwikinyitie tauni-ini ya Nyeri cikaro-ini cia Nyeri Cultural Center waumuruka na kuhinga barabara thutha wa kumenyithio ati kuri na ambunge eri a kaunti iyo ya Nyeri mauma na giikaro kingi ota kiu gia kuoya maoni ma muingi. Wabunge na wengine wako pale pengine, si tukasema public participation ambayo ilitangazwa ilikuwa moja. So wakati sasa tumesikia wanapeana shilingi 500 ndio vote ati Gachagua aende, tukajua hapo kuna jama, na tumesema sisi kama kuna kupiga kura tunataka ikuwe electronic na tunataka ikuwe ya IEBC. Hawa wakora hatuwezi kubali sana, na hizo forms zikuje na serial number, isikuwa wamefanya photocopy, ati wamefanya photocopy karibu 200. Na thutha wa guthiururuka tauni-ini ya Nyeri muingi uyu wahunduka nginyagia haria mihango ino igutabanagĩrio. Aliza kufanya venye unafanya hapa, tuelekee nyumbani sisi wote. Ona thengia wao gukorwo na njiriri kuona fomu iria ikuheanagwo itikuhananaga. Muthia muingi wa Nyeri na mugambo umwe ugite nduranyita mbaru ndereti ino na uge wao ubatie guthikiririo. Atiriri turi ta andu a Mount Kenya tugithura Rigathi wa Gachagua twathurite mari hamwe na mundu gwitwo Ruto, koguo aiko ni maguita ngima na ithu tuguita gitohero tondu wa mbere ithu haria turi tutirenda magayukanio tondu agiko ni marauga Rigathi wa Gachagua ni muiciri ona ithu ri ni tuyona kere gutie muici na mucuthaniriria tukauga atiriri agiko ni makuingata Rigathi ri no kinya maingate president tukauga ni kufa dereva kufa makanga. Andu-ini ya Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo.